Hello guys, so andito kami ngayon sa Kabaritan, San Manuel, kung saan natagpuan ang GL's Paris Mami and Sisling Sisig. So unlimited sabaw dito and nagbebenta sila ng burger sisig. Diba? Tara! Ito yung mga prices. Yung mamila 25 pesos, unlimited sabaw. May pigar-pigar sila, 1/4 kilo, 130 pesos. Yeah ba? Hello bro, first time mo dito? Yes. Ano in-expect mo na sa mamihan na to? Mukhang masarap. Before we eat, let us pray. So let's eat. Ito, pigar-pigar. And siyempre, itong mami. Mami. Iya ba? Tara. Panalo yung mamila, yung sabaw nila masarap. Sabaw pa lang, panalo na. Masarap bro. Manabe, unlimited sabaw ah. Toyo bro, toyo. Kalakal lang. So yung pigar-pigar. Bro.
pa na ke apa yang kita tinangan ba na. And the verdict is napakasarap and napakasulit ng mami at pigar-pigar nila dito sa Barangay Cabaritan, San Manuel, Pangasinan. Grabe. Yeah ba?